Music Gavins FM, Channel 33 with Bombele. How are you? Ninjani America, Ninjani Asia, Ninjani Europe, Ninjani Africa. Oh my God, kumhlaka 3 January 2026. A new season, a new year, city. Happy new season. A wonderful season, a season ye-rulership, i-season yokubusa. Sibusa kuNkulunkulu wethu, sibusa kumdali, sibusa ekulungeni. Oh my God, how are you nemndeni yakho? Ninjani, niyaphila? uNkulunkulu nigcinile nje. Hey, I'm so excited ukuthi lize yafika le season. uNkulunkulu esenzele umusa esingakaze siubone, la sizobona khona umbuso upheleliswa ngeimpilo zethu singabantu abadalwe ngokwenjongo. Asidalwanga ngoephutha, awukho la emhlabeni ngephutha, udalwe ngenjongo eqinileyo. Uyezwa nje, hey my God, udalwe ngepurpose. uNkulunkulu azi kahle ukuthi it shall not be shaken. Ngeke nje wena ukuthi udalwe uNkulunkulu odale yonke into bese uvumela izimo zikushake. Sizomemezela kulomsakazo iMusic Gavins FM ukuthi abantu abathatha amageja, bathathe izikhali zabo, bathathe amathuluzi abo, baphume bayosebenza ngoba uNkulunkulu isivuno usesenzile. Sekumele ukuthi kuphuma abasebenzi abadalwe nguye futhi wasefaka izwi lakhe, and fanele sazi ukuthi izwi lakhe liyisisekelo sethu, izwi lakhe liyi-protection yethu, izwi lakhe lingukukhanya kwethu. So uma sizolandela lona fanele silazi futhi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakhuluma, linezwi okumele ukuthi uma uzohamba ngalo ulilalele, ngoba linama instructions athize. Sike sakusho lokho izolo ntambama ukuthi linama instructions, and i-protection yalo ilele ekutheni uyalalela yini. Yes, nilalele Music Gavins FM, Channel 33 with Bo. Yes, sithi you are covered all year. Hey, siyawuthanda lo mhlabeleli kulomsakazo. Ngizoyiphinda futhi le ngoma uma iqeda, ngoba ngiyazi ukuthi khona into eyenzayo emhlabeni, njengoba sisho ukuthi si-covered ngegama lika Jesu, si-covered ngezwi uNkulunkulu asinike lona, si-covered ngakho konke uNkulunkulu asilethele kona emhlabeni. Yes, ngithe nje ngithi ngayishayisa ku-Isaiah 26 from verse 1, ukhuluma ngokuthi ngizoyifunda ngesilungu. Ithi, in that day everyone in the land of Judah will sing this song. So sikhumbula ukuthi uJuda, ningaxake kakhulu uJuda nje, it's simple a praise, umele ipraise. Sikhumbule ukuthi sithi thina the word became flesh, so yonke into yethu fanele sibuke ngamehlo okuphila, ngoba uJuda waye umuntu kodwa emele ipraise. Ipraise became human, so umuntu waye indumiso. So ithi, in that day, ekuyilo lolu suku engilishoyo ukuthi the land of praise will sing this song, okusho ukuthi sizodumisa ngalomhlabeleli, ngoba sikhumbule ukuthi kule season kuzofunakala abantu abakwazi ukudumisa, abangadumisi ngoba kumnandi kuphela, kodwa badumisa in all seasons, ngoba siyazi ukuthi unyaka unezikhathi ezintathu, ezine
actually, but lezi ezinye ziyama transitions. Siyazi ukuthi khona i-summer, khona i-autumn, khona i-winter, khona i-spring, you know, lezo zinto ziyasitshela ukuthi nempilo yakheke kanjalo. Nezwi likaNkulunkulu ligavinisha, actually izwi likaNkulunkulu ilona ligavinisha iy'khathi. So uma sikulona izwi siyakwazi ukuthi sidumise ebusika, siyakwazi ukudumisa ehlobo, siyakwazi ukudumisa kulezi khathi ekuthiwa ama-transitions seasons, la mawusuka khona ehlobo uya kwi-winter khona le space between the two, where ihlobo lishintsha lizoba ubusika. So lawo ma-seasons iwona akupreparayo for the next season. So kodwa izwi likaNkulunkulu yilo elibusa iy'khathi. I don't know noma ni-understand ukuthi kubalulekile ukuthi ilizwi izwi likaNkulunkulu sizo-unpack-a nezwi ngoba abanye uNkulunkulu ukhuluma ngamaphupho, abanye ukhuluma kubo ngey'bonakaliso, kwabanye ukhuluma ngezwi ezwe nje into ngaphakathi isho ithi wena ngakudalela ukuthi wenze lokhu. So yilelo zwi okufanele uhambe ngalo, ulimeditate kulo, ilona eli-unpack-a izinto ey'fihlakeleyo. Ake ngiqhubeke futhi lana nilalela Music Gardens FM Channel 33 with Bombele. Oh my God, umkenenezo umphefumulo. We declare peace. We declare divine favor over every household listening. This year will not take you out. This year will not overwhelm you. You are covered. Yes, nilalela Music Gardens City, you are covered in this season by the blood of the Lamb. Yes, ake ngifunde lana verse 2 uthi open the gates to all who are righteous, allow the faithful to enter. Sikhulumile lana ngokuthi uNkulunkulu sesibeke endaweni yokulunga, indawo yokubusa, indawo yokuhlangana nezulu. Leyo ndawo indawo eyenza ukuthi ama-gates avuleke. Yes, indawo la ukuthi ama-gates avuleke akade evaliwe, ngoba sinqoba uma sisendaweni uNkulunkulu asibeke kuyo, sinqoba lapho ngoba indawo la kwathi khona uMoses ebona isihlahla zivutha kwathiwa akakhumule imbadada ngoba le ndawo amkuyo ingcwele. So kwakufanele asisuse izinto amphe kwazo ngoba sibe nakho ukuthi sime phekwe kwamandla ethu. So now siyafeyila, sike sawufaka lo mhlabelelo uthi ngisengiyahluleka, thatha indawo yakho Nkosi, ngoba singamandla ethu asikwazi. Akunzima impela uma uzosebenzisa ukwazi kwakho. So uMoses kwafanele akhumule imbadada ukuze ame endaweni ekuthiwa indawo engahluleki, indawo ukuthi noma ngabe kuthiwa ama-challenges afika kangakanani, kodwa uma kuleyo ndawo awusuki ngoba yonke into ikhaviwe, ukhaviwe ngayo yonke into. uNkulunkulu uthumela nisho amagwababa uma ebona ukuthi umntwana wakho ulambile. uNkulunkulu uthumela amasosha uma ebona ukuthi umntwana wakho uyahlaselwa. So uma usikuleyo ndawo, indawo yezwi, izwi linendawo. Can I say it one more time? Izwi linendawo. So kufanele ukuthi uma ulitholile izwi kaNkulunkulu njengoba selithi sizale, kufanele wazi ukuthi kufanele ube sendaweni. So uma sisendaweni ke sithi ke ama-gate, open the gates to all who are righteous. So bonke laba
abaqondayo ukuthi izwi likaNkulunkulu lizokwenza konke. Kuzomele bazi ukuthi manje ama-gates avuliwe. Sikhuluma manje kwi-atmosphere, sikhuluma emoyeni, sikhuluma emanzini, sikhuluma ekujuleni komhlaba. Sithi open the gates to all who are righteous, allow the faithful to enter. Siyakhuluma kulomsakazo Music Gardens FM with Bombele, the sound for your soul. Sithi ama-gate awavuleke for those who are standing in righteousness. Siyazi ukuthi ke wonke abantu babizelwe izinto ezihlukene engafani, ngoba sifani kodwa singabantu sonke. So uNkulunkulu sithi nje namanje ekseni akanigcwalise, aniphe isibindi, nazi ukuthi you are covered. You are covered. uNkulunkulu unani, umsibekele ipresence yakhe, ubukhona bakhe buphambili. And fanele sikwazi futhi ukuthi uNkulunkulu uma ekunika assignment ngezwi lakhe, okwazi ukuthi useyile khona, usephambili, wena usekuhambisa ekunqobeni kwakhe. Ingakho nje sigqugquzela ukuthi abantu bangasabi ukuthi mayethi uNkulunkulu uqala into, ungathi konje lento yokwenzeka kanjani Nkosi yami, kanjani ubale. No, uNkulunkulu njengoba eseshilo kuwena ukuthi yenza lokhu, kusho ukuthi leyo nto isiyenzekile. Yeah, isiyenzekile leyo nto, ikholwe nje ukuthi iyenzekile, uyenze ngokwazi ukuthi iyenzekile. So anything eqhamukayo okwazi ukuthi it was part of the plan and uzoyinqoba. Yes, sithi nje uNkulunkulu anigcine, nilalele lo msakazo omusha, uhlala umusha njalo, ngoba u-empowerishe by God, by the creator of the universe, ohlale njalo esivezela umusa wakho omusha njalo ekseni. So sithi lo msakazo musha sha for i-new season. uNkulunkulu anigcine nje, sizonibona ntambama kwi-afternoon drive. Yes, you are covered. God bless you.